Ia e toe whaatalo whātu sa mole atunu pele, ia ili nei fo itai a fau, ia e whaatalo whātu I Baota Malawa, vi ia le alofa maleanga lei o le tua. Ia mwhaifoi an toe tai mai, ia lo tau soifua, ia maso mau nei ola, ili nei fo iasu fau, ia o le sa patipa ia o le li. Ia ua tātou o lia mai, ma le manuia a o le a tātou a mata I le tatalo. Whaftai tele lo mātou o tua, mātou whaftai ala o fio, o mātou iai le tua le nei aso fau, mātou o lia I lo mana whaibavenga. Ele uma mātou upu, ele uma le ngangana le li I mātou te whane ne ngai o elu mātou atua matautia. Alleluia. Lo lava mata I sau le li ia o whaalia lea lea tua I lea taimi ma lea taimi. Whaftai tele tamā e te whaavanoa ina le taimi le li mātou te ngalu lue ai. Ia wā le tua lo whina ngalu. Manuia mai le li I le amata ina se ia o oilona whai wina o ani mata upu le li mātou te tala noa ma whaasoa I nei vaenga o le tai au. Ia ngangpa ia whesoa mai o e o le ngaluenga le tua. Whamanuia I se mātou atu pele o Samoa. Ia ona o Yesu wala tuaila mātou tatalo. Amene. Amene. Amen. Ia e whatalo whātu I lausunga I le taina le atinu. Ia I nei fo I vaenga le fiafi e mo fo I ona whaftai. Ia I atu o le taina. Ia ona o le whaungoina fo lo taimi. Ia wa fo ini mtaua. Ia ngā ona whatala noina. Ia mo tātou tangata Samoa. Ia e maise. Ia mo tātou ainga. Ia to atu le unoa. Ia te oile tamā. Ia wa fo ile whaafunga mai o Tino Keriso ma le ainga o le tua. Ia le nei fo ia fiafi. Ia tai pasa. Ia manatu ia o le whaielo leo. Ia nei tu la o le fiafi. Whai mafunga te o moli suisunga ia pasta mai. Ia e mese voi nei o nanga a le Global Kingdom TV channel. Ia ma te whataro whatu ai. Ia I lau whasausaunga sa mo nei tu la o le fiafi. E hele manatu ia o whata oto ia to whango nisi o pa ia o sia tato o tunu. Ia e te tonua. Ia e fwoi nisi o lo whata tari fwoi tapua ia le ago sia tato o tunu. Amen. Ia whataro whatu ai lai. Ia te oe nei tu la o le fiafi. Pea whai o e mau mai nei na mata upu. Ia atonu e te reso na wā. Ia mo tātou Samoa, ia maselawa ia tātou mātua o le pea o le ainga te māmartina ia o le taiulu o le ainga ia atonu e whātatau tonu I enei po kame le ua wā e fwoi se tō whā I le sunga le lipule ia marau tangata. Ia e mate taratana noa to I nei fiafi. Ona o tūlanga le ua a matane on tātou a mai atu iai I le whetaomi mai o mea I aso o tātou iai. Ni o ia mea uma. O lo whamanatu mai a tātou kerisiano e moni a le fionga le atua, e le pepelo le upo le atua, a luna o ngā, ia saunia ai tātou, ia tāpenaina ai tātou, ia mana I o tātou ainga, ia whatalo whatu ai la ile. Pa I o seo tātou te nuu nei tū lau le fiafi. Ia, alenga tau I lei o la whainga lau pa ia le tua mo la tō whartua. O whapena o na tutu pe I matangi olo. Ia o ala wale longo puia li ina o seo tātou o tunu. Ia o na o aso o tātou I nei. Ia, maise la wale tātou wholanga ma le tātou savaringa whareangama. Ia I le aso. Malea aso, ia maso umolo to soifua, ia maso mato wola, whatalo whatu ai la, malea nganga fia tele, ono nei a manoa maualunga, o mau fwoi nei I tū lao le pō, ia e mwhai o na mori atu ai le nei mata upu, ia ne matai nea ia o le Tino Keriso,
le au paia o le au Cristiano ia ma le au fatuatua ia ma le au peli nei po na fai o e maua mani nei mata ia whaftai ia le li nei ia manole nei ia tātou te vai pea ma mata pea i le anga i atu o le tātou wholaunga ma le tātou savalinga i le teimi leo ko iei leo ngā tupulanga nei tātou te iei ia o tō si le fifo i mo mātou i loa ia tātou vai tutoa iei ia walawa tātou tā pena penanga ia i le whamoimoe o lo whamoimoe iei a leo Cristiano ma le tino Keriso ia malo te talo ai al manatu mo te tunungo lo te talo ia le to te sila mai i pea maua pe i mau masunga ia pastal malos ia mate mai e foi ia e tufa atu ia se upu mai foi me le fiamo pa ia le tua ia e whapena ona ta oso ina i pele tatou fōlaunga mai lea taimi i lea taimi le ngatai lea o wōmparanga al Grupo Kingdom TV channel o whea lava o e mahua mai e fui nei pokalame ia i nei e whiawhi e manatu e le na o New Zealand o lo maua i le pokalame a tonu a tauto i a tō whanga nei whiawhi ia i nisi vaenga o ke lope o laulangi ia o lo pe o tawhaata pe o malama po o leo on ese taimi ia a tonu e wā tere nei foi whamalosi ia mo i tātou umu lei tū la o le whiawhi ia whataru whātua i la ia i lātou malawa whapena ona maua meni nei polkalame ia i nei tū la o le whiawhi ia ma lea ngā mawhāloalo ma lo le soifu manuia ma lo langi ma ia i le paia ma mamalusi o tātou o tinu ia i nei tū la o le whiawhi pasta aftai mo le loa ia le li ia le tua ma lo aftai la sunga le jaina ma lo fo ile sau no le fiafi ia o sila mai mo mai ia si o tatu o tunu ia le fiafi ia e pei lava ona talanoa tul jaina ia ele masania ia e wa ia le nei vai tau mal nei soi fanga fo ia i le anga i mai o le lalolangi pongsa ia e whaofi mai ia ngai oinga ma whainga le manuia ia e whaaleanga i le tino ke riso amen ia e meso le whanau filfilia le atua ia le nei la fiafi ia e le tele ni ta upu matefia whaasoa ai ma o il leipo ia wanga ki fia maka ka alunga mamsa bonga ko ki sa pa ia ia fa bono se tolus fulu fasu minute tato te tal noa ia e peo na sila mai lungo tato screen ia o se lapata inga mo tato uma i to tono a inga ia e me se lava le loto i fale le o le tama o le tina ma le fanau amen o le ngai oi mai o le nganga o le neila rangi ia e fai lava si yonga o fainga ia le ua tatou nofo malama mai o oio tangata whatuatua o oio tangata talitonu i le li ia o mea malava o loa ngai mai ia o loo tala noa mai aitus pa ia ai o lo tatou ia i le lalolangi tatou te le ia i le langi te milnei ia ai ele le fo il tatou nofo malama ia ma tatou whaatonga pea tatalo pea amen ma tatou tu i le langi ia le nofo ali o le tu i tau sanga le angai mawhai e le mana o le tatalo ma le mana o le whaatuatua ona suia mea amen ia o le vaenga mua la o le tatou whaatalanoanga le nefiafi ia ona o lea ua mata ona whaafiofi mai ia ni whainga e leo ni whainga fau o mea wa umona whaaulu mai fo i tonu o le tatou atunu ia e aona silafia o lo iai fo inisi o
society ia o lātou ngā lulu e fui ia wā lava le taumwhai ofi atu se leo o tangata ke usiano ia e maise o le ia te tau fui o le tangata lava ia i whainga ua a matona whaafi mai pei on tātou silfia ia i whai tete lava stala le tinu e whape Morning from Maori Bus. Whai mea uma malpoto ina ia saunga le mui tato uma ai o le upumoni ia o le nganga lava leo le larolangi o loa ngai mai e sau e pule i loa inga e sau e control o tato ainga ma tai o tato ainga ia i le mea lai manga oi foinga ia o mea wa uma na whata oto e le atua o whaavai o ainga o i kalesia o whainga malo o finangalo ia ileli ia e sau fo ile nganga o le tau whaasese ma le tau whai e pule mea ia e whaleanga mea wa uma o na whata oto e tuspa ia ia ma au mai e le finangalo o le tua mo lan whanau o le ia pe ise si vaina ke fia whalau tele i le tūlanga le tinu ona e tāua tele pe ona tatou tatalinoa ia e whaitete lava stala ai o le upumoni ia o tali le atua i talo sanga o tali le atua i talo whatulai e le atua ia ni toa lātou te e atu e le ngatala o nisi o tātou tangata Samoa ia me le mga mia ke le tātou talo o le mana leo lau te talo ke wisiano o mawhai e on whatulai e le atua nisi tangata e ofi atu o lātou leo i to tonu o whainga malo ia tonu o society o lātou tau pulipulea nei whainga ina ia mawhai o na whaongaina o malea ia tau tangata ia ele i tase e vainga momo tātou whatananga nefiaf nei basta ona o le pe o le tūlanga hoi o le tamtau pu nefiaf pe e whaatau tonu ai a inga pe o le vainga tonu ale le pe e whaatau i le ta polkanami hoi le o a inga mana tua le se a inga le se nu le se a inga le se malo pe whapena le anga o le a inga o le mea mua le na ta pena i le atua mai le amatanga mea ta o le a inga ta pena ala i le atua i le uala fo i le o le fina ngalo le atua e ta pena ai na matua i ato toa le te apena ina le tu o le urua i ainga nia marite le o mau fe auta ua le a fifi mai i tonu voi le o le urua i ainga o le urua i tama o le urua i tina o le urua i ainga ia se i whasa o solo mai na whai whanau ia ma sawa ia i nā ngā tupulanga ia manituala ia o le ana ngā mata ia e sawa li o langi whasere o lua tangata na mafua i o na ngasala ia o le ngasala ana lena se i o mai a fo nei o fiafi ia o le ai ai ele i o le taimi e a se ai ma fufulu mai e le tuangi me uma amen pato le ainga e tāua te le lumo o le atua a whaina tā pena whapena e le atua le urua i ai o rona winga e o lor fina ngalo le tua i ato e enda a fo le ainga i ko e enda a pa le ainga i le mele fina ngalo le tua e kai e le ainga ia a peta i ane o le vale le kake i ngi kong o le whaatonu wala le kupo i le ia le whale tonu lea ia o se te miumi mai lea ngā tupulanga i lea ngā tupulanga lea ngā tupulanga i lea ngā tupulanga ia se i o lea ngā tupulanga nei o tato ia lea lau o tato wawa i tu le te leo suinga o lalang
e leo le suinga o le lalani. A tatou mana tu natu lei fufuanga le tu. E fulinga mai o le unga o mea uma. E pule ane tua. O le atua e pule au au I mea uma. Mai le amatanga se ia o le ngatanga. E pule au au le atua I mea uma. O mea uma o mea whaia le atua. Ia e pega iang. Ia le ua ia ima. Masākangi kongi I. A kako aila I le teimi le o tato I. Le lau sausakangi mga oia. Kau whakusa ia ngā mei e whai. Ma le pule e whai. Au le atua. Le mga hoila I e kontrol uma ia me uma. Wa le plenga le atua. At the end, ia e pule au le atua I me uma pe au le unga me uma. Ia kaki kilo mena ui. Ia le ala ngō whai me lo sākangi me langa sala. Ia la e tau whai a satani. E kontrol fo ia me uma ia pule ia. E lo umana tō ia. I sākangi hunga le o langa pule pe kukusa man pule le atua. Longa whara malami. Ia ngake le whaise mea. Ngake le oninga masa me kasa. Mea uma o mea le atua. Ia, e o le awana o nei pokalame ma nei whasoa nei vefi. Ia e whatau ala e me le wainga. Na whaifo e mai mō mai nei vefi. Ia oe o se hoi lea o le taiulu o la inga. O le tamā, ia atonu e siaunga o nei whasoa nei vefi. Mo tātou uma o tātou o tamā, taiulu o inga. I whapena whai matina. Mea e le whapea e plei umapata ta mamartina. Ia e loa tangata ia lona ia tūlanga tono la inga. E o tamā ia e whapea o tamā o se pule sawa. E fua le awa o ngā Yesu. Te ona rofa le tamatina. Ia e awa le tina tamā. Le hanga o le tamā. O le ulu le ainga, le whatusa ia ke wiso Yesu. Amen. Pe o ta wala ni whiawhi ai lei whatua le vaenga mua le. Ia le ua matatu whapea. Ia o le ainga. Ta hua te le ainga. Toi wa aifa le ainga. Amen. Whai o tamatu rou nei whiawhi. Nei le taimi nei toi sisi laima pa mai le ainga. Ia maisea meia o isi o matanga mai lunga I malo. Ia o mea mai mai malo tele. Maka mai malo kele. Malo ia lela ke uole kele o kamawa inga o langi. Pe o Amerika, ia o Sainga, o Lucia. Atulu maolo. O ke karikonga. O la konga, le lau ke pusinga mai atunu na ikinga I Peunisila, e uanga nga koso mai matato sa mo I kongo mele, ne anga le pipero lu pore tu. Ia atunu le amane matato umane I fefi. Ia pe se au le toe, whapopo tu foi le pasta. Ne amata me le ainga, ia vaenga ia la, Wela la whamalolong mai le sunga. Ia tātou te tatanoa. Ia mawhetu whai nei vefi. Malo. Atunu te lese o ngā mo tātou uma. Muse tino kiusa. Ia le tua. Ia e peia ona tau whailo atu le tātou pokalame nefiafi. Ia e tau alo sā mea mai le ngana whapeutāngia. Ia wai sensa o mai e la waenga le alua ko le pokalame. Ia upu whaperetania. Ia ai o se lapita inga le fia watu mo tatou ainga. O le ala wha o ngā lapa tatou ngana. Amen. O le waenga mua tatou whataunoanga le nea fiafi. Ia po o se pea ona whai atu ele ngi mea whaungi mea. Ia ai o lo o le wai ko kongo whainga malo tono atunu.
ia o le vaenga mua ia o le tu a inga I tu pa le la tatou tal noi I ona lea ua I le whainga fou lea ua whaawhi mai e le tatou atunu ia ua a mata ona whaamamafa mai ai ia le ai ata tau o le tamaititi ia o le ala ua ngai target totonu a onga ina ia o mai lava I le 5 tausanga se ia o lava I lunga I le primary intermediate a tulanga lua kolisi USK ia maluatu I lava a o le onga la o nei mata upu e le o se mea kaunga o e se malu e le o ni mea kaunga o e ni whaia onga o le mata whai ioi male tiute o le tama male tina ia e maise o le fina ngalo o le li o lo o tatou malama mai peila o le tūlanga na le wawatu I lava tatou ngana onga e whesi si onga o nei matau ia o lea ua a matau na whaawhi mai ina ia mwhai ona o I tonu o aonga ia ina ia malama tamaititi ia ilona ia tau peila o le vaenga na sa mola tunu pele ma se le aingo ke viso ia tatou whaamalo losi tatalo tatou whaamalo losi le whaatonga vea I tatou tangata wā ai ia a wai mawhai le mana o lau tatalo ia ona talepe nei whainga leanga e whaaleanga I nai mawhau o alo mawhanau ia pei o le vaenga mōmona le tinu lea ua a watu mo tatou a inga lia fiafi ia tatou te tal noa ia ma watu fosela pata inga mo a inga ma le ngā whaloa ia o tai pasta ma le zele le tūlanga le a tatou nonofo nei ma mele upule o le upule whapefo le pe o le mele umana o ia le malo e au mai fo le e au te tonu le aonga ne le a mata mai le taimi mua fko alo ko kama kiki a makali mata usanga le aonga ia o ilo me fapea o le winga la pe fo le sauno atu pasta I le nei fiafi le anga o mele upule ia tatou keusiano porque lei o longo winga ni atono le te mai mo mai pone mai fa no mai o le kiuke le a matua o le kiuke le a matua e fai ia la ko I alo ma fa no ele o se mele se maloma se kanga kai ke e sa fua o lo o ka I se ku no malo malo fini ele make sense ese a tatou o le fiu pa ia le tua o le pule le a meia kakumaku o le o le tama e tusa maona ala ona matua e le koe ke ese o le me kauke o ele pule tua ma le mea le fina ngalo ele tua le kokongo kuspai o kako kiuke o kako e o na le fe mai o le o mai tono le o I e o mai se manatu vo le ma kako ma fa le ni ala ku kako le ma fa na kulo ni fe le na pa o mai no walo I o suru ngati ale na ave o iris o ame ia o I o to ala mo kako fa no yo o ke ni lo o kua o me ia o le fe mai ia o le mea o tau o le ai ata tau a ka ko ngofu na mo ka mafafo ka ko mako o longa inga e ele taimi
e kau ke fiu ka kofi a koe kau whanau. Au a keins mai kau whanau i kako. Ai sea, ma fua mai nare mene. Ua ma kua i le ko i ai musu kako right to fair ko i san. O le mene ke kau kala o le mene le whamere whia pa i ala tu. O le mene le whamai i ala tu. O le mene le whamai ala mene uko boi. Mene ko fifa alongo maka maki mene whatoi. I e tatou matua. Ai sea. Nangana wese mele wa o yo. Yele. Wese au mai wala tamaki I. Wa ke lele ne le afianga o la to mafafa. La mele la mo ni I alo mafana o tatou matu. O le afike nga ingile o ngana me malako. Male o ngana te nufuma o e fai e kulo wakali. San au fai mele san o mele san e sau ka mikiki mai o mele o mai o le mai le poko o le io la langini nyan mele kam fai me mai le mele fa mai o le ayat tau mga o ka peka ko le ma ko se turo ko I ki ko e ta ka ko ma ko kulungi vivi mkua sipi ya I ngutu o matua. Ai folola I o mea fai mea na. Mai le makaukia le afifi le muri mai tu o mei. So o kaua na mei sa moa maritino ke viso le vivi ni. O le taimia kau ki makala. O le taimia le famele fion pa ia le tua. I whaahea I lunga o ko Nua, ule whaito orto e whio mai I Yesu. Aua nge I koe ko ua I lano I lau ki uke ma lau whaie. Lau whai whaie. Ole awa. Oia o oinga ke mai moa mai. Oile tamale ke mai moa mai le whiawhingi. Maritinare te mai moa mai le whiawhingi. Mama ua le makaukara. O ka kou la whamai le kua. O ka kou. E le whamai o le malo. E le whamai e a oa o le malo ko wano. Maka ko whanau te kulo. Oi, o ka kou. O le ka kou kiu ke le whamai le kua whai. Ia oa o le tamai. Tusa maonana. O makua e le koe ke a e se. E mai le mele le waka a milo mai sakani o. Le waka a milo mai kongo haonga. Ava kule o kamikiki ko alima kausama. Nga leo mai le upule fa mai o le ia tata. Le mga sakani keep us ask why. Just to keep our mouth shut. Me kong wanga le ni after mai o ko ilo sa mo le ngalu e ali. Ia kangakare I ko le Langa lua ke mini na fai anga plan fa ko a reveal mo mai I mga me mga awa inga wa ave se le karesia ke bisa ka lua te salonia ngai ngai fa mai ele me le fa la me le fa la ke mini o le karesia ke bisa O le kaimi a vise le kane si a ke viso. Show up mai luma ka kane mai o le man of petition il fa pekangia. Kama kongu wale li ko mei. Ia le fifi ho te uma fa so a. Ia ka ke mo fa ma fa fa. E do se kaimi ka ko mo fo fo. Kaimi o ka mo fa e mo ka ko. Na ka ko me fa. Get ready. Sauni. Ako ko vai o me pe ko fo sana tano o tu pas. O ke me ka ke o ila no ka ko ku vai. O ke me ka ke o yo ka ko ku vai. O ku vai. E kani me le tu ia ka ko. Kai pe la o me le o ka ko vai o me. Ko ala ku ka me ki le o ngali makausa ma ai o ia mea mai mea me le mai o le ia tau lo a failo la fa penga a o le ia tau
Ola mo bi o le ska o le ko iska ko pul. Ia le. Wanga o fa ko miki o so miki vi le. Wa kalanga la fa ye. O le ale me ki manga o ai. Fia manga o ki via fa fi. A fa me o ma ko vi le. Si. Ya fia manga ki fia kingi. Fai. Asia. O lo pule o le ya ta. Si. Fa feka ko mako. Fa feka ko mako. O fe il ka ko ya ka. O le se me. O le lo, o lusi ka ko ya ka. O le camino me sa ka ni spiko. O le ne ta to me la fa. Ka ko makala. Ka ko makala na talo. O le o ka ko ye so le ka ko le fion pa ia le tu. O aso fa maka. Aka kure ko angana ka kalong wala au ile tu. Ono mo winga. E mano a me mai ka ko voia. E ne ia se sin vengo un café me. E kupua. Ele. Lo winga lo ta. Eu le que me reveal mai lu. Que me nga ore se ka se ke bis. Mo ave se ka se ke bis. Na ka ko me fa ke me. Saung kapema eske mi ka koi pole nga o la sa ki sa lu le aso uma na wai fa be nga la sa ki sa lu kuma na inafla i le aso uma ao marpo kapema msaung nga mo alu sitianga ole ka sia ke bis ia ele ia dili mai ori ia mala ko mei ia wa maka set up ia ele kai mero lua fai no melo le fai nga ko fa ko pe fa ko ma pe ale ele mo me what's that me uma ma ka ole control ka ko ele ka ko kasi ona ko kasi ia wa se fisa mo e como le fion pa ia le tu o mo fai Kamaranga ni mga oi control uma ia meu e ka fa match ranga ki loe e pule awara tu e meu ale vo so mai mga foi faina na pule e fa se ele tinha cris mas o que sia e pisa o leto e pasta ya maka ku va pe ma ia ke ko kana mele kana mo e more kana sia ke viso mas o pa ia mas o pele e nei fief ia le to amen ia malu oni ma fa ma oni ia ole tulanga lava i le pule ole aia tau ia olo lafi mai tu nei fainga le manuia ia ai ole faftaileli ia o fa na ole tu ele ele moi loa ia tato matala olo fa alia neimea ia awale tapinanga ma le sauni ninga o le kalesia ke viso amen ele ai ma seisi e o mai le aso ele i fa fufonga ele tala le lei e ala ia Yesu ke viso so pe fa fia mai fa longo i se fa soa o le ngā luenga lau whai ngā luenga fola ta pena, matala, tatalo ia o le waenga leo tato iai pei o na tato tatano nei afiafi ina i mwhai on whao ngā per tato mangana o na a whao ngā lor ngana wha Britania ia wa sensa mai e lawa li i le o ngā le mele alwatu el tato live ai o le Vaenga luta toia ia o le ia ilalo ia isi whainga fo i lea wa a mata o na whaanga ioi mai le whainga fo i lea ilalo le iata taimi le whanau mai il tamaititi e le koe iaisia ia le tamapo le tina a whape whanau mai o le tani ia o ngatik lea o le tani ia o le ia poltaini o le ale ko yese pao
ule ale ko yese ya tatau fo ilele as the baby was born. Ai ole a ku ul fai kalia ko mai kiki sei maku. Ma fili lo ko mai kiki. Pole ale me manga awai, pe manga o ngai ole tani. Po ngai ole kei. Fa pela fa na mai ole taine ai maku ange e fia kam. Yang kang lo ngai e pulei melana ta ole ta basta. Ja. Fa pena foi la ile tu ile tani pe fa na me stama. La le tu se ya tau matua. A matua o le fina ngalo tu tasi le tu. Lona lua. Ua salo le totelo tato wala tolo silfia. O mfai ona sui le tulanga le pepa fana. Pea o le teime fai e se fofanga fo le o le fai se tatonga. Le sinalva ingan fai on sui pepa fana. Ia. Samoa ia fa senga ne la vai o e tamama tina ia ai na ona fa ilo atu o vaenga ia. Ina ia tato fa lea nga ina le mana o tatalo. Tato tamata fa tua. E awa o tato walo mawhanau. Ia e tusa maalo le li. O na le mele le ua mata o na ufi mai taimi nei. Ai a mata mai la le la fa aufi tonu a onga. La le to ye se ia tau tato. Ia pe ona saunu atu tamai le tino. Na yo yalo mana yo tato whanau. Ia na po uifo i lo manawa se itu lo. Aleluia. Po tato sununga titi. O le mea lofa. Ma le tau i mai le atua. Ia le la le koe pule kako. Le la pule la waenga ia. E matau tia. O le waenga te lole la tatu lava waenga i lua ia tau te tal no ma matai fo ile tatu pokalame nefiasi. Ia kero o le ke wa alu le se maka ka alunga al mangsa mo ele umala pokalame. A leon fa te atu nei po. O le si vaenga le wa nga i mai. O le meta o le feuso inga le manuia. Tasi la le mata upute le la. Le la amaka i kongo aunga. Peke kalikongu yai, peke le kalikongu yai. It's coming. Or in other words, it's not coming, it's here. It's already here. Yeah. Past. Ilta mai kiripile la tu atulunga. Mele ta ua tele le mata ala tatu. Le au fatu tu. Ia ma fa longo le fionga pa ia le tu. Pe ala uma ina ana wauna ia tatu taliu mai. Ia ona abatu foi leo se fa la tele. Ia tau lava matatu time. The government's released a fresh set of guidelines to bring sex education into the 21st century. There'll be a greater focus around consent and porn. Sex education in schools is getting an overhaul with new information released today for teaching topics like consent, pornography and gender diversity. Yeah. Leli. Ele umi ngas kama i mealing fa e moatu. Ia o ngai ke wa polokal tatou au nanga staimi ai o tasi lea mata uku te le lawa. Ia lea wa mata ona fa aufi o le o ina i to tonu o aonga. Ai a mata mai lawa le 5 tausanga a ngai lunga. E mata utia. E mata tia le ngai oi mai o le anganga. O le control o le pule ia pole ia tatau. Ia le ua anga i menita mi ia. Na ua isi le fia i le tue tawhia te tala. E mata tia ia ni vaenga e o lawa le ngana wha o ngaina. O ata
ia o videos ma mea umalau e matau tia ia ai o leo pumuni a tātou le matau a tātou le tatalu o aila laa o a tātou whanau i le fina ngalo le atua a leo tātou malawana umalawa ia o nei whainga ia o ni whainga le manuia e masela pia o le teime au o inai mai lava i le vainga mo le sa tātou whaasoa mai le ai tūpā i le tūpā ma le ai tūpā i le tūpā e mataptia ia malanga whalalo le tulu pasta ole marie i o matampule tai pe o le mele o le ai a tau mai foi la le ua o whana mele watani i po loa fi wale e masa ua ia ki kamo e whape ki kamo e kōle le tiki i o le kama o lo wakari i o le kama ia po a soifu me o le tini kamo makao king a le whame i kūse i makofa te wai nei makao kia o le sila a whaile le issue i le mele i au a whapenge na la kue whaile le au le whaile ma e mātua o le kama porking o le sili na o ke uhamuti o ila le ingoa na whai ngoa o kako i lo umai ngoa kama mai ngoki e o simi Maria o simi Maria o siaki ma ela boy ngoa kama mai ngoki o le sili la ia au ia a whela le wale isika koe ia tau le tika ia o le kama porking o ela la whai ngoa o ela la ne ngoa la whai ngoa ne ngoa lo watai po lo wafinge ia ai kei o kele o akako mo kako vai le bele o i o le ufo ile le fa peritania o le confuse menga le mo le ba i kini ko ye leli wasa kangis sa ve vanu wakati me uma kako mo fa ye o sa pan so fa pe o i vai fare com ai pe no ma fai tu vole ta o le me tai pe pule ngo va pule o le a le como fa ka o o ye playing al partner kako ale le la kako playing al partner e o ala ka maki o ala mo ko i ngo ko mai le upu yo la ko leli e ma me ka ku fa ko a ko fa fo a un ko fa no ngame ko fa no me le wo ko ana ko me le ru po le ko le ko la ko ya ko a me nga fa fo o me ata me la nga ka wo nga ya me le wo ma ka confuse ka even ai ma ko ma ka confuse ma fo mai me nela mai sei ese ya tamu matu ko era ko ni kama kila iki nela pole la ko fa fenga o ala mo tama fa na ma ko ina me va pe ale fo ko ali mo kausa e o inga me ni fe uso inga le fe ko mo fe uso inga ele le vai que le o le fai o le wama pe o le mawhai atu na o se whautua mo le tine o ke wisa umakako uma ka ho kano ka koko anga ku kano mitulu vai le atu kari mele o le atu ai akako o sa magi me ukako vai ue mai le mwhai unka offices o le e oa ne o saua le ua i ke mingi ne o mga set up uma me i ale li o lalo na mo i lua kamare o le se karisio sum pa me lo ele ne le pa me lo fika i ia o kako anu ko ka ia le o halu sikia tanga ta le fa no o le
ia matari ho se fau tu ma se ko wala mo ka ko le tino ke riso inga ia ka ko so sola la mele i le kaimi o le ama ko fa malo sia mai mai o ka ko si ia ma le ama wala bas ia le Aleluia. Ia le tua, ia le la koe wha ala kukasia ka kuka mai ki lipi lea. Ia tātou taliu mai, ia ona toi wha au lea o le vaenga muli muli o le tātou whatanoanga niafi. The government's released a fresh set of guidelines to bring sex education into the 21st century. There'll be a greater focus around consent and porn. Sex education in schools is getting an overhaul with new information released today for teaching topics like consent, pornography and gender diversity. Ia. Ia le li. Ia. O le tasina o matau pua maonga lea ua a matau na whaofi me te mini. Ia o le ha mai tutonu o a onga. Ia a o lona whaalawe lawe ma lona onga o le nei tau. Ia o le a mata mai i alu toto se i tū wa nei o tō walo ma nei o tātou whanau. Le hao o ina o nei mea. Ia e pei o na tātou whasoa. Ia, e mana o mia lau tutala. E mana o mia lau tonga i le lii. E mana o mia lo tātou loto te tele, tātou tūwhatas. Ina ia whai o na awane i awha ina nei o tātou walong whanau. Ia i nei whainga ona o le matau tia. O le mele wanga ia i le tātou sawalinga. E le toi whaingofi o le a o le taimi e tofo ina e whaatotu o tangata kewisiano. O le a o le taimi e lulu ina ai. Le whaavai o ainga. Whaavai o i kale sia. Tulo. Whaavai o tali tonunga. Mea wa uma o na a o ina ai tātou i le awhionga pa ia le atua. Ia e masi o ngā luenga le lei o ta māma tina walango mai tia sā. Ia sā whaafai le lei tātou, ia leo tātou ia i nei taimi. Ina ia tātou tutu mau i le whina ngalo le li. Ia peila o na whaaso atu le sunga ia latino o nethiafi. Ia ongo le whokong whai mai ia le whaalawe lawe le sa hoi whaingia ngai ia mea. Ia e whaaleanga i mea wa umana whai e le atua. Ia o se lapta inga le leimo tātou. Ia ke lole la atu to inga na te wha mai a mai le vaenga muli muli. Ia e whalau tele ai pea. Ia vaenga i e lua sa tātou no ai. Te lola a lava le lua lea. Ia tau te a matai nethiafi. Ia ko lole oi ke alu makamaka ka alu man sa mo ki po. Ia, ia na to. Ole upule e mata ile le famai ole sex education. Yeah. Aure mele. Yeah. Ito tono le fion pa ia le to. Yeah. Yeah. Oh, sexuality education. Yeah, there's some way more the relationships and sexuality education. O mea o mai a pasta. O mea ngari au te le kua. Yele. Pa te ele fomi o la le kua. Mo umanga whaka oko. Mo mea ia. E le leanga. E le leanga ranga o le tuanga ia. Nga ia creating a mea from the beginning. Whawhenga loa. Nga ke loa le kene se lua. Foi poe solo konu ai la foi poe pelo frutasi e inga o ko fakasia ele ko aka mai o fatula fa pe o le fa mai le wori le la fa ia o ma fa pe me ia
o le ke si el maka ko le fa koko le ka ko fa ka le ko mo le fi mo pa ia le to me o umonga na o mai le ko le ka e to tono na upu o ai pe o ma fa ia ku o ia o yo to wala maka ko fa o ka ko ma ko ia ka ko anga le fa ka fa le fi mo pa ia le to ia mafamala malama ia ko wala mo ka ko fanga le ele o se mele ama le ai le o le mele o fe o sua inga se ikulo just to enjoy la mo le ko ma sa mi pa ele famila le ko la famila le ko mo fa ka o ko fai po mo ia le fai po mo ene ko o zesi Ko kongo le fianga pa ia le tua o ia o yo ko wana maka ko fa fa nga o ka kinga me o le like ko vai me le o ka ko pulanga i fa so lo ku ngol sfol fa so lima so mo so fiku ko sa tama mo te o ia o ia ko pulanga le media ka ko mako lan me e ka u lan me o fe ngen goi e ka o king o ka po mau ka po o al fe me le o mulu ka pe o nga ye le o fa ko vai le la o ka miki ese se o me le ui mai ale ko le fi o pa ia le tu o lo ka li ma lo finge ya ve o se ka po le o ke le fa sa we e que me que faz poi e na hora enjoy ni me com foi o dia o como aqui sim mamma o le me o coso ye ale a ma como ele ko di ma ko sa ko la como que le o ko ele no é como que nga me o ele h o le kama marquinha o le h nga e a makanga nga o ko e ma ko kama mkin fa fe nga ko fa ma ye mele tu lo sa mo ma lo fa fo e ile va nga o tama tai fo ile ya no ma yo ko ma ko ma se o ko ki nga e ma to fa fine e ma fa na o le fine e ile kai mi a ma ka ile ki ni ku la nga lo nga nga por fu fa ka sa ma ai a ma ka lo fa ye tama tai ile ku la nga o la o ingo mame o plena le kua ia le o me o manka pena le kua ele ka penga le ka ko mi mai o ia o yo ko wala mo ka ko fanga kama mki ka ko mako ka ki u ke wa o ka mai ia mala mai me akali se o fini foi ngofo le fa longo me ke o ke le va o oi e fai so ko lo asia le anga o fofu anga le to amen ai fa longo le ir ke mi ia o ka pena le to amen e ki fai poi po le ia enjoy that alu la ia ele anga o ben ka pena le to o le ka u fo ile fa per ka ni o intimacy relationship ole o feu sua inga hoi ole mo kwa mai ni fa sa ke leo ka ko pa te plek ni ngai kai mi marka kirkilo le kamikang mi ma sa ka ni o e re manga sa ka ni ko so iska ko uma i se ka ko mako au ngi o ka ko fa mala meri ko ole feu pa ia le tu io ko wala mo ka ko fa o wa ole au mereka wo le mo ka ko mako ya fe ngai ko anga fe ka le fiong pa ia le tu ngai ko mo le po le tu le mere makarngo ya fa yo ngai ko anga fe ka ka mo le ya o fa le i lo finge po lo wakari e le anga mai le ka fio fo jesi le mo le me ko ye te le ko mai le amaka ya ale aka ki lo ko mere o sa ngi o se sa mo ma o le mere la esa e mo ko fa pongi sa o mai maka wanka ko ku lei ese ma le ulu o le ai ma le ulu ngari
ola ua ia lenga makai le ko me ka le ai mai le mta e pe se le so ngi ko pasta di ko la le ele le nga ye ka ni uma ku ka manga le ko Yeleli. nga silfia ore le tina nga silfia ore ko finge nga ke mai mo mai ia ma ore le aro tene ia ma ko uma ka mai ka nga ko ke lo le ka usanga ma le maku ka mai ka kingi nga ke fai e ku nga pe le le fa ko o nga ka penga me ma o le ko Yeleli. ele ai ala se ta mai ta i nga ke fai ku nga Yeah. wai na me fo fo ele o nga fai po i po le maku ini se me ole ka wa vo ia me ia o le o ka ko ma ko na ni ko le po le ko Yeleli. o na le o mai po i po fa le kai mi la wa ka pe ngam sa na la ka ia e last la un wa i ma Yeleli. ma no ko ru po se kama po se ke fa va o le ro fo le si les ai sia na no le fo ka hepena i me le finga ro le tu pero me era ko po ya kama vai poi po na pa ia mo la ko ang sala i ye pe se ole ko e so so yo le pasta ne ka u kami me sa kami lo me o me kami ki la ela ko ni lo se me pe o fa ya ku ile e se le ke ni po so fa ka sa so lima ai fai le o tama ja te ne tu la ngale e o ke mi nga ka wa la o le maku o le le o maku ma fa ka wa o ia mal malama me na ku pu ia fa pe ma fa pe la wa le ngai lu fai so wa ina vi ele e pe se o le to ka Yele tu ole vai na tonu lava le wa sa no ai o le to tonu lava ole whainga lea wa matona wha au whainga tonu tu lou le ngana ole tatou taupu whale ainga ole o mea o mai pea o maanga ia ole whasoa le tinu upoi lele o mea o mai anga penga e le tu a tatou sila la mal to to ele mele la whai nei ele pule lea male ai ata tau o tangata le kau wha awhiowhi mai o le ata mawhai e whaleanga le mea na whai e le atua amen wa o tu lou le ngana o le mai masina o le teine le ala ua o le kokongu uma o le vaenga lea amen o iai fo ila ia inga o onga ma mea umalawa le ua tau mawhai e ia le vaenga ia le wha awhia mai ma a matana o totono le aunga e whaleanga ile menga whai e le atua wow matau tia kai pe o me kore whare awala terminated ia o le onga i o nei taupu ai o le ele inisi e koe o onge i mea o kako tatou ta mātina na o le leo tatou walo ma whanau i le fina ngalo ma mea nga whai e le atua o le o ngisi wa inga wai mata mai la wai leo ki ngole ulu o le whai ngole kaukalinga ia e o lava i le musika e whaalongolongo iai o aka e maka ai mea a whaila le la o i kungua onga ia le whai meka la kuspa i le ia masi se e sao i le maa lo le langi nei mea al maa i o le tu le wa tamu mo lia ne fiafi it's a holy thing e leo se mele ama amen it's a holy thing e ia la le kaimi wa umona tu mtamanga i le atua i lea taimi ma lea taimi wa umona o ina i tātou lana whanau e ke kama i fui o ia a makanga awa o lau whanga ai lea e le whapela au mai la lau waenga i a makanga awa o mei kako whanga u e le kolu wha ni ma kausanga ngai lunga e lea leo le afianga o mawhau ia o na i o tātou walo ma whanau ia ai whaftaitele mo le fiafi ia e isi si meki a whaupopo ai lea
level 2 mali no le alo tapo inga ho le si tato tonu ya na en mana tu mata mo fi le va enga wa ta fa so en nei po ia le umale ya fa ya so le tu stai metto so so ta program amen ya te lo le a whangata mai I tatou la pata inga mo a inga nei vaenga o le afiafi ia ai waku ia ke ale maka ia le kapo inga si o tatou au pele lo loto mo tatou loto ia tatou man sa mo ia manu lo tapo inga sa mo ia fa manu to isa ninga ma tapo inga o le malo le tua ia iso se fata ulanga ia ile nei aso pa ia ua toi fua I mai ele li I lo to soi fua maso ma o nei ola ia au lea ua a matao na au na atu le Global Kingdom TV mo oi ma lo ainga ia peia ona tatou whaasoa I ringi mea whaungi mea o mea o lo totono le upo a le atua Alleluia ai o le whalawe lawi ua sau lea li o le larolangi lona malos e ngaki whaleanga ma tamu whai e toso e se le puli ua umona tu uina ia te oe le tamā ia te oe le tina e te a o hapo ai le mea alofa ma le tau I mai le li ua ia fua ina mo oe maloa inga ia a mea te nei ma le tamaia le tino malo fomfulu ia tatou toi filai ia I se taimio I luma a wale whaawina o tatou o nanga ma tatou pokalami natu fo e o loo ia ila wauna le atua msalo lea e istaimi o na sotai mai lea ia nei te ua polo misi atu tatou au nanga ai le maua mai sia wanoa lana au au ia ai a whaapea lo maua mai lea wanoa le wauna le atua ia ona wha I loa tu fo I lea taimi a ngai mai ai e whalau tele I fo I nei vaenga wa nei wauna ia o loo totonu o society nei o loo whainau fiato la tau leo ia I totonu o whainga malo ia ma so se vaenga lava ia ai peon tatou whaaso nefiafi tasi al tatou penga o le tatalo ma le whatonga ia whaatai tele tamal nefiafi manuia ia le au whatuatua ma le au pa ia uma lava le nei po whamonia fo I tapo inga si o matua atu no pele o sa moa ia ono o Yesu le lei amene amene ia soifua mai manuia lau whaasaunga le nei tai au mai le au nanga le Global Kingdom TV channel. God bless.